moto mukiama na umo watongera bakuru ba kanju ya Njuri Ncheke Washington Baya noritie rais gutegera na ndene mantu jege koti nene ajanthi gurune niyo Supreme Court kwithirwa gitana mbere gutonyerwa kiaria ugite kethira kuri na maite mugambithania uria munene nwe Martha Koome athithitie mutaratara juria jwagirite ni juju batere kuthingatirwa kenda uma bumenyeka ugite bota kuruba kanju ya Njuri Ncheke batikenete ni njira iria untu bubu kuoneka kujukia kagiteno ka mubunge wa gishiko mbunge Clement North Raim Daud norite mugambithania uju munene kumia nkankari gitine giki norite kinya rais atikathithia nkiama ya uchunkuni untu bubu akiuga ni kuthiria koti winya muthuri Muriuki no gutachio na njira yendene. Batongire bakikundi kia Njuri Ncheke kumaja no thimenti batongire tu mwandiki munene wa kiama giki na Washington Baya kinya nowe munino mukarigiti wa kiama gia kurundene Kenya Bena Josephat Murangiri na mana kurubangi na iba chumiritie na kutho bakirotira mantho ya gutana mbere gukurukira mugambithani munene na Martha Koome irwati ethwa kiabera gitine kirege turetete anaru turearia turia kuruba no thimenti tukiaraia mantu jara tukuona jakiendelea cha mwari wetu kama mwana wetu tuwe Chief Justice Martha Koome itukuona akirwa ngari saini kwibaiba kuga anga Martha Koome should go kwibaiba kuga anga what president must go tukoria ithirikari rikumba kwendelete na executive that is the president na unge Martha Koome no the head of judiciary. So ntubu the three arms cha thirikari tumba kwithira ijeri kiro ichiete thirikari twitau kira tukuria giki nene Martha Koome na atathithitie bunene ukenda kerwa na resign na ibia resignera bakiwokeja kuthokwe maitia thithitie mutaratajo mugejo beri kuthingatirwa kutigira kwa beruetine kwi na njira cia kuresign. There is a system, there is our constitution ya 2010 ni kwaria bwega muno uria Chief Justice kana anybody within the nemwero in a getekia leadership uria abati kuritwa ta Chief Justice kwina njira abati gwitorio akethia kwi makosa athithitie ni abati gutumirwa lakini itikwithira antu bakendaga itibara bakondochwo itikaba bakonda kugwanya Kenya bakono migonyo kenda Martha Koome atunywa gitiba nenkerwa ndimenywe muntu wonde nekiro ukaya kuthwa kwi makosa athithitie kwina system wira inganjanji Chief Justice na nwe cia person wa commission yu ni bwirite kuthithio chunguzi na ukaya kuthira tithithio chunguzi kama Martha Koome atina makosa wao Martha akengwa gisiasa igitara siasa ya Kenya siasa ni ringo na kwithwa kwina separation ya nyumwera ya offices kwina executive kwina judiciary na kwina parliamentary indi amana bubu bakaroba matongire mugongo ethwa gitonyera mantu jaja na gutigira Martha Koome atiraga gwi mantu jage gisiasa tukuroba president please mantu ja Martha Koome tutegere turi akuroba Njuri tukuona mantu ja tibui no jarungike na kethira kwino gatwenda tha kwino Martha Koome athukitie president twite turi akuroba Njuri kamwita akerwa gwitu Njuri eja na twamuthigira twamwira Martha ajote gwita bwega itau nau lakini tutegete tutikuona Martha ena makosa yoyote lakini president mantu aja ibere ku na ruja meru tukwendete na itwakuringire kura bwega tontu kinyagwo kuri rwi batwi tujite kuromba mheshimiwa rais kwa unyenyekevu kukeja kwithirwa Martha Koome kwi makosa athithitie tuli akuritu kurombo twite tukarendhiguru na ugwe Martha Koome indi tugatunywa Martha Koome ni mataperi bara Martha Koome abagitite njira cia nkuku mondene koti cietu ibo bacio maritie kurwanwe ndikenda akebiro amna bubu kongena ku bubunge no thimenti Raim Daud ethwa kiure mutongire mugongo akethwa kiunda kamiti yo chunko na Martha Koome no ntuira gwikira tucia uma wakisema Supreme Court wote judges waende tuko na alternative sahi ya kufanya another Supreme Court na anything happens today na hatuna Supreme Court tutakuwa aje as a country. So hiyo sikubaliani naye kabisa. Ningeomba rais
asifanye tribunal, hata kama kuna maneno itakwako, wacha isuluhishwe through the court corridors, ndio hiyo maneno. Lakini CJ na Supreme Court musikubali kwenda hivyo akiwa kirai kuonekana ni siasa ekuringwa ende na witikio mutongirio mugongo atotonya na siasa eji. Definitely kuna political agenda, lakini sasa hatujui agenda ni ya nani hiyo ya politics. Siamini ni ya rais. Hiyo ni agenda ya ku cripple the Supreme Court na ku intimidate the Supreme Court judges. Mimi ile ningesema ni kuhusu tu CJ amekuwa in the forefront of justice, na siamini amekosea mali yoyote. So wacha hiyo maneno ichunguzwe vizuri, ndio tujue kama ni siasa inachezwa hapo. Muthuri Muriuki, Bwana Juma Mutirio Kangangi.